Abadukurikira hano ku Mvano TV ndabaramukije, mugira ibihe byiza kandi munogerwe n'ibyo mukora bitandukanye. Yenda hari byinshi muzi ku bworozi, hari abakenera ibikomoka kuri bwa bworozi. Abenshi muri mwe muraza gusanga iyi ngingo tugiye kuganiraho atari nshyashya kuri mwe, kimwe nuko ntari burenganye abaza kumva ari bishya. Ubworozi nabahitiyemo kubaganirizaho ni ubworozi bw'amatungo magufi aribwo bita ingurube. Turarebera hamwe urutonde rw'ingurube zigera mu bwoko butandatu ziboneka mu Rwanda no hanze. Reka dutangire. Abatarakora subscribe mubyiteho, ibiganiro byacu bikurikira ntibizabacika. Ubwoko bwa mbere duhereyeho ni ubwoko bwitwa Angelne Saddleback. Angelne Saddleback ni ubwoko bw'ingurube zidasanzwe zatangiriye kororwa mu Budage. Izi ngurube zikundwa cyane kubera inyama zazo. Zatangiye kororwa mu gace ka Angelne mu Budage, ari naho zakuye izina ryazo. Zatangiye kororwa mu mwaka w'1937. Ubwo nibwo abashakashatsi bo mu Budage mu by'ubworozi babashije kurema ingurube ya Angelne Saddleback. Iyi ngurube yahinduye byinshi ku isoko ry'inyama kuko igira amavuta menshi mu mubiri wayo. Abenshi mu bayikeneraga bayikurikiragaho inyama zirimo n'ibinure byinshi. Ingurube ya kabiri ni American Yorkshire. Yorkshire ni ingurube gakondo ikomoka mu majyaruguru y'Ubwongereza, yageze muri Amerika mu 1830. Irahororerwa cyane muri leta ya Minnesota, iza kongera gucirirwa n'Abanyakanada no mu Rwanda ubu yarahageze. Iyi ngurube icyo wayimenyaho ni imwe mu ngurube zikura zikaba nini ku buryo igera ku biro 300. Ingurube ya gatatu ni Arapawa Iceland Pig, niyo mu gihugu cya Nouvelle-Zélande cyangwa se New Zealand. Iyi ngurube ya Arapawa ni ubwoko bw'ingurube ziboneka ku kirwa cya Arapawa muri New Zealand, yahagaragaye mu 1839. Ni ingurube yororoka cyane kuko yima vuba kandi ikabwagura ibibwana byinshi. Ubwoko bwa kane bw'ingurube dufite ni Berkshire, ni ubwo mu Bwongereza. Berkshire ni ubwoko bw'ingurube zo mu Bwongereza, ikaba yarorowe bwa mbere mu ntara ya Berkshire, ari naho yavanye izina rya Berkshire. Ndetse no muri Amerika barayorora. Ibihugu bitandukanye no mu Rwanda naho batangiye kuyorora kuko ni ingurube ikura ikagera mu biro 250. Twagiye ku ngurube ya gatanu. British Saddleback ni ingurube ikomoka mu Bwongereza, ikaba yaratangiye kuhororerwa mu 1967 ndetse yaje no kujyanwa mu bindi bihugu nko mu Butaliyani, Brazil, Indonesia, ibirwa bya Rewadi muri Nepal no muri Nigeria, Uburusiya na Seychelles n'ibirwa bya Solomon. Irakunzwe cyane kuko irakura ikabyibuha ikagira amavuta cyane. Ingurube ya gatandatu tugezeho ni yitwa Chateau Marciano. Chateau Marciano ni ubwoko bw'ingurube bukomoka muri Mauricia mu gihugu cya Espagne. Iraryoha cyane kuko nayo igira inyama zumutse. Iyi ngurube imfizi zayo iyo zimije izindi mu bundi bwoko bw'ingurube bitanga umusaruro mwiza kuko zigira amaraso meza cyane. Abenshi mwabashije kureba iki kiganiro mwamenye izo mworoye n'ubwoko bwazo ndetse n'inkomoko. Mwabashije no kumenya ko zitororerwa mu Rwanda gusa. Abazikuraho inyungu itandukanye, haba kuzifungura, kuzikuramo amafaranga, ifumbire, amavuta n'ibindi byinshi bibyazwamo umusaruro. Mukomeze mujye mudukurikira. Urutonde rwa mbere n'urunguru, tuzabakorera n'urundi rutonde rw'izindi inyamaswa zabizororwa n'iz'igasozi, tugende tubaha ubumenyi. Namwe abafite ibyo mwatwunganira muri comment mwakwandika mukagira ibyo mudusaba twabagezaho, cyangwa se mukagira n'ubundi bumenyi kuko ubumenyi burarahurwa. Murakoze cyane. Yari Imvano TV.